ama sa penin hono yung phang pia ibeo pasin ko ki patu igen common tu ni ya promotional video hile LYF Lamkai division in asai imai August tarik 2022 changin voluntary blood donation district hospital a kini somin chen opena motivation videos on ito and then general awareness blood donation to kit tung tanga ki bolin chen I hope you may le utang doctor lam utang senior MO ito ko na sa niya utang tunya question kalani ki do di len chen mo ya blood donation in ti chang in mo bang ki bola tang pinan gen sa te je blood donation is siya aso tu lai tang ti voluntary donor ke chen ni ama voluntary fu di lo ama thanwan fu wa donate tang ke tu lai pa in blood donation siya ako mi khat tu nga pa unit khat at least 350 ml plus at na nakalog ni ang tuko bulan mo wa ti blood kilado siya nga wa blood ku blood te ka tiguangan mo storage sa ki pa mo unon apoy mo una za ti nga kelang wa blood donation de siya ako donor de ko mi dam the je chu wa tu lai ta no currently having any infectious mo hepatitis C well hay là malaria C well tu lại ta về lâu kia nằm tu lại ta currently mo nằm về lâu bây giờ sẽ blood chú hepatitis HIV malaria tụi te cái screen này chứ là mo tụi te có blood là hi đúng thế chứ là tụi ông rồi đúng mà tu lại ta okay hui hi le in case ken donate ut taleng mo cái eligibility chi mo kum bangza ka hi ngai ka wei bangza ra pha ngai mo ai lo le ute ni khat ông giờ ấy một tiền nhân viên đấy. Ông tăng tiền dia có mình phải đón số pi chừng hay đi, chỉ pi chừng means hi là mà số nia family member học với mua cho cũng chừng lòng đồng net giờ đến mà một tiền giờ cứ rất là cứ rất phải lo. Thế là tăng pi aku 18 to 65 years tăng pi. Anh áo bằng tàu lâu đi, áo bật tàu lâu đi mà pi chừng cũng hành động hun lại ta. Bang donate dia government na day in 18 to kumo patalwalo na akong talalo po day in hudaw siya away po not less than 45 kg hudaw siya hemoglobin mo si sana hemoglobin pa sa ako not less than 12.5 gram per sana hingay yun okay uchi tale mo blood donate boli tale mo kabol ta chini how often can I donate mo bang tan ka khol ngai bang ji ja ka do na ut kit mo pen nang gen thei le blood donate ke chi ko kabay ta sa si san ko RDC red blood cell te ko life cycle ko 3 months in chen or 3 months or 120 days 120 days sa ching chang tu ni first day itale 120 days sa chang spleen ila ama ko siya ni season la ngke in chen breaking the broken down mo izun la vela po la kung po every 120 day cycle ako RDC si san te ko ngke recycle gel rinว่าคุณต้องสิ่งนี้ต่อเลยถ้าทุ่มคุณมินิมัมมั้งตัวนี้ขัดไปก็ตัวเน็ตเลยบ้านก็ตัวเน็ตคิดดีเลย3 months กันไอ้มั้งต้องเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวแบบตัวเน็ตโบโซตามมั้งถ้าโบโซจะเสียง health precaution จริงมั้ง precaution ต่อ health effects บางอันเทีย health effects สิ่งที่เราจะเนี่ยขัดตัวเน็ตเดี๋ยวจะเนี่ยขัดบางสิ่งที่ฮะลุงมือกับเนี่ยขัดไหวทำอีกทีมั้งต้องขัดก็จีเดียตัวเน็ตเราเจ้าเขาต้องขัดกูอ่ะบางขัด blood bank กิโลสะอาดเจลมั้งต้องขัด observation กี่คนobservation กี่คนกูบางมาจีเราเลยน่าจะไปใส่เดี๋ยวตุยตั้มปีมั้งตอนเดีย fluid ตุยเสียเราอันนี้ fluid ตอนเดียอ่ะเอามาเกี่ยนไว้เสียมั้งเกี่ยนเรา long term health effect ของเรา blood donate เสียมั้ง it is a relatively safe procedure สิเดียวโอเคทีละนักเรียนถามช่วย blood donation มีบอลเลยช่วย donate อีบอลเลยอะไรไว้นะบางน้องบิลเบลล์มอมเหล่ามีดำเทตาเต้นสู้ไว้เดี๋ยวว่า donate ดิ้งเหล่ามั้งโอเคพวกนี้เลยอย่า blood donation บอลตุ้งต่างนะมั้งดัง comment อุดบางอุดนั่นเอง comment ในรูดจีนจู่บางว่าเป็นส่วนไม่เก่งแต่งมาเห็นจีนก้อยขังดงเต้นในบอลที่คืออินเดียที่ตัวไหนจ้ะpopulation itu mention kum tengah aku blood unit quarterly for 4 crores mo kipoi mo gigi but only 40 units are available 40 lakh units are available for use mo out is aku government in I know government in Khanglaite ko ta voluntary blood donor
ที่สิบแล้วว่าปอยมั่วจริงๆแกสิหุเอาไปกวนที่เสียดิ่งมั่วอีกที่เจ้าซ่อนๆว่าดังโซเกณฑ์เด็ดตะรวมสิเจ้าไม่เกณฑ์แต่งมาหินตะฮะ Di Pawaya. LYF Lamkais Division in Blood Donation August 2022 chiang in August 22 chiang in ang bowling hu pena nang leke Khanglite iha lai tha lai pe ti sing sa chia ding in chiang la kang bol we ki pai nge